O volo fa fatalo fatu Samuel mai moanga le riva nga le afia fi ina ua tolu se fulu ma le iwa minuti ua te dele tu la e tolu. Ele tau tua faa wanga le Blue TV a soli tatou por kalame. I fa pitoa le riva nga o le afia fi o le tautai ya e ma le maruia fai varo tatou wa tunu. Ia, awa fo le fa songa wa le fa fonga ba wa le tunu pele Samoa. I le nei fo i vanga o le afia fi e le traditonu nga ma le manatu. Ia ua faiva esero pepe le nei vaenga o le fiafi. Tu sai fo i o le taimi masani i le tā o le whā i le tātou programme masani o le tautai ai. Ia ai peitai o nai swinga o le asolulu ua iei nei. O le mafu angala lea ua fai ai le tātou o tonga wha pitoa lava le nei i le nei vaenga o le fiafi. O nai nisi o nai breaking news o nisi fo i o nai o tonga la vai o le specifically ya le tatou episode nei le nei fiafi e fa manino ai nisi o tulanga wa tula mai me se foi o se update mai le tula ia le sunga ya Samuelu i le fa masino ngai Samoa i le auli na le la mai la vai le tai au se e pa is time le auli e nga ta foi lai le fa manino nisi o vaenga ai mai se la o news ia wo fa ai solo i lunga di tulanga pe fa maunia ia tusi ma tua o le sunga ya tu au o le ua whailangi le wholonga a o lo tapisa ai le mata upu la wawana ua lunga i Tagaloa ia ere rei vai tausi o tātou aturu pe ia se wha amao ni anga o tusia ia le ua update mai e nisi o i lantou le mamaro le aturu a me se foi o nisi o whare whaasalalau ai po hafo i e kusi i oi ai o le fasili numera tasi o le atali fo i le fiafile nei po o feo o iai le ai ngō tu au ai po le a fo isa la to tali le nei mata upu wa kapisa ai le ko kele ya wa ma faila fo yo na fa pe ma wa tanga tama ila to tu fasili ya ole lava wa kele a le lau mangu ia ma pisa isi ai po le ha se fina ngalo moni ole ainga o te fia la fa ilo a to le fia fina nei ole a tali ai le va nga sa tu fasili ai le ma malu lo tele le atru le la le fa malulu wa tu ai le to sila mai ua faiva ese lo pepe ma le vave au ina atu o le tātou por kalambe o le tautai ia ele rei vaenga o le afiafi ma le taimi le nei le afa i o le tonu por tia le titi o le afa le tonu ele umi fo ila se tātou por kalambe ma le amau fo ila vano e fiso tai ai ma le sunga po le tofa ia va ai aloi na forsa sui o le Blue TV mai Samoa o le fo isa au ia tu ia i le tolo longa ma le vaenga na tula ia le sunga Samuel ai poe fa pe i mai fo i le tulanga o le dei ia so ma taulo manga le ngata ilea ia o te fa manino toi fo inisi o nai motunga afa ma tulanga lava fo ia inisi o vaenga e fia fa manino ina e lunga lava fo i o le tatou proklame manisi o to inga melea te o te folofa mo fa talo fa dua i le dei vanga le fia o fo ni ngalo e mai ali tautai ia ia ona a matalo ia lea i le tau le lima po le afa fo i o le lima ia le tatou sports talanoa ia ma tatou hero fo o hero sa ola ia tatou tua manu ia o le fionga i le fasina to le foa Andy ai lupo ia ngata fo le o fionga ia au mua to vainga o le ama fai ona to fa au winai ia le tulanga i le tatou sport talanoa ia wala le fo ila to e mata tulanga i ta longa ma se fo ni o tatou motunga afa ai ka lolo pa ia masama fai nga sa mo le tatou o saulo o te fie fai lo atu o le o mo wori so te inga male sui o le Blue TV i Samoa ia o le sui fa sala lau le to fa aloi na fo sa ia si ka ko wasia lo po le ase o tonga ma tawolo manga ai po fe fo wo fai ia le case sunga ya Samuel le sa tu la ia le fefil nei ia ma fa solo i lo initial tato breaking news o le nei fo ia so ia fa fela ia tu lo to fa va ai i le rivanga o le awa uli foi ia po le fiafi foi ma lo le pale ma lo le fa to o mai ia si o tato botinu o me si o tautai nga mali le tau mai ti munga sa fe ngai mo to o te fa tala fa te foi lo to fa po lo fitelinga sianta i le foi va ngole fiafi ia tu sai foi ma le fa sili ia to mo foi fa tano fa lo manui ala va o te loa lo to fa tu sala va tato i le lofa ia ma au tau sil tatou mtai le langi a ole tūlanga i le tau ia ole fo va sa i mai nei te munga mai la fo ia na poe tau mai la vai le te mi lo usi nga le tai au ia ma se te mi o la wuki ia fa tau bawa leo sina la fi ia le ala ua ma nei mai nei afia fi ole ua mo fo i sina la fi la tau ia wa fo i le toi fo ia inga
ia ai lo manuia me uma vai ane ia lau fetalenga lau tofa siata malo whaftai, maloa, ai le whai ta o tonga, mo no whaftai atu, ma wha malo atu li tātou timi Samoa, e tu sai fo yo le nei taimi le tau mawhainga, o le oto mai o tātou telefou, ma oto tonga. Ai mai se, le tau awa mea ina o le nei ma ta upu wa lau walunga i talanoanga. Ai mo antu le whafsili whapeva ai. Se a mai ngā se kūlanga o ta oto ai le ungo le nei aso, mai le tolo le na to e tolo mai e nafi. Ai se au mai po le ale ano fale o tula i mai I le case lava nei o sunga ya Samuelu po o le ase ma fuanga po waka kala ko po le fo le mele mfenta tala tua o ani to lo longo le nei aso fa mo mole tai siata ole mta upulea ia api mo le usil fiam fo ila tinu ole na toro po mai le ile vai asolen tenei ia o vai asol nei la solulu e tau ona lawina le fai mo fo ila fam sinonga pe te tala itua le sunga ia Sam fo na sua ia masiona tolua ia sibai ile mta upula le o le peyo ia apitaila ia o lea falling mai ia o mai le so o le sa ia fo I se talusanga ia ai se talusanga le tu leo lo na fa nei mal le mai tai lo ia por prosecutor le ia le lan ni fo ia le nafo le tai mal lan ni Strickland ia ona o le tu langa vo ile ia tu sai o le I ma ua se unga fo ile wa pe o le case le o e fua le fai unga o le tau puna nei I le whaata fo I le po le CT scan I le vaengal nei ia e peita ia o mai lai le so o le whaapera la stofi o vason te nei na whai ai le scan le whata whai le scan e o mai lai le so ele I maua mai se whai unga po se result o le scan nei ma o le mta upula lea ia lea lau le si vaenga na le utolo po ai mo le vaso fo ia o le si lai tu ia o le foi sa ele tau sanga le tamita iloia po le prosecutor ia I le tūlanga fo ele I whape ua finalizinga ia le telefo I ona isi vaenga fo ia pe o charges ia ale sunga ia Sam le fau ina sua masi ona tolua ia sivai ia peila o I le vaenga ia le sa avili tau sanga ia masa langolango ina fo ila le tu le sunga ia Sam le fo ila sa langolango ina Sam ai fo le lilo ia fetu ia ma tau fo fetu ia o le so a fa pe mai ai al fam sinonga ia o le ato e siaki ai la do ia le se plasi tu rango ia le un o le fa anta fa tolen fa version te nei ia lo nei ia pe po tai au o le la sa mai lo le sa unanga le tamai tai fam sino le sunga la fiunga ia tala sa ia matu mai ai e te taula no o atu le superrail vai asone ua maua mai la se tala mai le suenga le po le result o le tatu whaata whapitoa lea. Ona, e tā ua le result o whaata nei, o le whaata lea o le whaata tali ai le whai unga o le peyo. Ma o le peyo lava ia le ave le wha mua langa o le peyo le afuanga lea o le tālusanga o le peyo. O le soifua maloloina o le sunga ia Sam. Ilona fonga voi lea sa o mai ai le tālusanga. Ia iso na fianga ia pela ona I baanga nei ai o le talusanga la leo ile fa amsinonga ile so le sa talusanga ina ia tolo po atu le mta upule nei ia le sunga ia samsua masiona to lua ia ile va se fo le ala le atu la fa tasi ai ma mta upu foi le ma mai ta ia lise marie ma mta upule ele ngata la ina tu la fa tasi ai ma lise le marie o la tula I whaatase ma le I whaipule ia le afionga ia whaipule ai lea whaimatasua o le whaipule leo le tūmano pānota leo sa lenga numero tasi le ala utolo poa toi la St. Louis fulfitu ia o le masino February o le nei tausanga o lua wha ia o le sila I tūta o le sa whamanino fo I le lo I o lo tūla I mo leo ia le nafo taimlangi Strickland ia o le aso foi lea ia o lea I fa mo fa mo tu ai mo lianga leo ia ma tu ina toila I le fa sinonga ia fa pe ai le ma le te tau ona ai uma lo ia lo tu la I mo tu uma I tu uma ia le I tu te ia ma le tu leo la tu o mai na tau ia
o isi lava e ngata o le foi sa fa ilo e le tameta ino ia le prosecutor le pionga ia le inafo ia le ni tu le foi ia e mafai ona fa tu langa isia so le ia su e mau mata upu ma o le afa pena ona titilo ai foi la fa masino ngam ta upu e fa taula le tala ino tu o le sunga yasa ia me se ona to lua le ia si vai ia il vai an sofo ia pa faila e fa tu langa la sia sofo le mo le su ino le ta ia pe tu a sofo la se aso mul mai ia ona I vaenga ia lau to fa sia ta ia o le pe ona ia le te fonga ina le mta upule nei ia le sa il fa mo tau ona fonga ina le store fa unga ia ile mta upule le tala ina tu le sunga ya sam ia me se polo o si ona to lua Malo whaptai tele lava. Ole upu mongi. Whāturu whaafonga le tunu whaptai wa ai. Ole whaafonga manino lava, ole ai fo iniso vaenga lenga. Ole a whatoa maua mai le o tonga mai a unei na ofisa o tai atu I le fionga le lo ia le satu la isunga Samuel. Ole ualu li tāpuru kalame le lan tau mau mai o tonga, which is ele o SMI mavaenga. Le te saunoina. Ole upu moni lava ia. Ua makuangu ngumi le lalolangi. Ole upu mongi ane. Ele vai foi por kala mele ne tau tino le solo le tamalo. Nga o mea ngumi rungo isi mea ngumi. Eoi, le tūlanga le tūla I mai ai. O le tate vai atu. Ia, o le ala vai nau wale sunga le ilo ia ma ila tau le ti me fina wina iana o lo fata oto mai le tūla fono. Ai kasila le si vai nga le ane tau maua mai nei le sotanga me sunga le ile lo ia. Ai pe na mawas fa lau te lenga I lau fa fonga I tono le mota lau to fa vai. O lea ia ile vai nga le atangia mai. Ile forasanga ale lo ia leo por prosecutor. Ese mai le defamation. Ese lau ongos furma iwa isi mo lianga. Lea ua faya faasanga le sunga ya Samuelu. Manga kuanga defamation silenga avea ingai. A lea la ua sau waifa mai sau noanga a leo lo vatua mata upuru mo famsino. Ese lau 169 se lau ongos furma iwa isi charges. Lea langa tu ilo ele de sunga le ilo ia mafisiringi ele lo ia. O ala ia mo lianga. Se ilau mai la po angai morianga. Ia, ai umanga enga. Ua down le system bale al court. Ngai kau mo wala information le matulanga fapia. Ua down le system al court matulanga. Em foi na fala o telefone mo vai. Sa le ya sianta ia o le fa inga na molianga le lo molia nei le sunga ya sepsua. Se la uno sful mo leiva. A o molianga le lo molia fa sanga ya sivai. Tolu sful mo fa. Ia na alu lea ia e pe ona ia ile la fo ile tam fo ile mantuana mai molianga ile fa numerina molianga nei ia te alu ia te ua failo mai ia o term system fo ile pu fa le tonu ia le system ale tatu vaenga le lo fa molianga ai o vaenga ia lo mo silfia siata ia o le na ta ua ia molianga nei lu mal fam sinonga ia e ia me ta o molianga le tala fe ngai po substitute charges ia mai ai foi la molianga ia ta ua molianga fa popo additional charges pe la o le ua tau ia I tonu molianga nei le ala tu le mai ai molianga nei e pe ona sa ai ia lau ia le fionga le lilo ia se lau ona su mai molianga le ua le molia le o foi lu mal fam sino ia ma le tolu su fa molianga o fa sanga nei mo le mai ta ia si vai ia po le to lua o le sunga ia sam Malo whaavitai. Aka kilo aku whaakulanga inga mai o recent ianga bullet points. Le te sau no ino, le te lua I tūlau whaakasia ma le sunga le ilo ia a Samuel. Le anga whaamalulua tu fo iwa, tu ai ona so tai mai. Wa live le wa live tātou e le o pre-recordinga. Ai whaavitai ai tātou o whenga ruenga o le mwhona o to mai nei vaenga. O lea o vai e tunga. Onga o ila tau uma nei e tutu whaakasi. O Samuelu le molia tulou o Samuelu o sionga ko alua o lise o tofine ya lise o le fionga I fai pule ya fi pule ai fai mata sua o lea e whaapea mai e relate ma molianga ngi a fa Samoa e au ainga ma maso okanga ma molianga whaakasi ngi
o ila touia tasile na vaenga o lea e peye makua ma ale ai ma peye whaafainga kai a walanga peye te tauona tu ufa atasi se aso se kasi le hearing a toa mata upu nei o le vaenga longa lua leu te vavai e tunga pe a whai sa ola ufa alongolongo atu mar whaafonga le aturu o le CT scan now besides the health and safety o le mafua anga ke le ai mo mia ai le ngai CT scan i le peo lo se kangaka. O le fesili le ese mai i le saunga le mu mai le soifua malolo inga. Awa o le winga o la ukala e yeisonga ese nga o le leanga o lo kulo o le whaale kongo karinga o kama ngofo saunga le mu se poku nga o ia. Ma le whaale kongo ronga karinga e kakala mai ai kua. Na yeise tau vaenga na tau wangi ngali melea wha mole la walau to whawai. Tu sai malau ala fatalinga sianta le ai ile ai se vaenga sa tau whamanino te isi ai la se le tūlanga fuile o le sotanga pu sotainga o le vaenga lea. Ia i le tuai e ona tala pa ule vaenga. Ia pi fulinga ile o sila foile le o le manator tau tai whamasino ia ile o yeise sila foile tau ona te tala i tua sa mo le teimina nei. Ia ona o lele mautu mo li anga i le walaunga fuile le vase fo. Ai mai sai la o Tasi vaenga taua. Le pe ona i tatu CT scan. O lele fai tau e le whaamsinonga le fai unga o le CT scan. Ma o isi o vaenga te tau ona le tali tonu le tamatai whaamisino ia i fo. Ia saanga. Ia o vaenga taua i e tilo iai. Ia ma i leo iai se manatu e tau ona tala mo le teimina nei se mautu ia moliang. Ia mali tūlanga o afoi. O le tātou CT scan le lona results. Ma lo whaftai tele la velo sunga vai. Ona sa tamu whai atu se taimi mo le sunga le li lo ia. Ai ua uti wale fitaui ma le taimi o le e inor proklami. Ai o le maua mai o le malanga tui le whale mai. Se i tau follow up i result. O le winga o le whamatalanga. Maka ukia le umi o le ngai CT scan. Au te lole whaafonga mai fo mai a kama mai a ir kaimire ngai e la taute e ei fo i o la tauto mai ai mai si o result o nei CT scan o le fo ke whai aku la va ui ai. Ua maka ukia al paunge o se CT scan le la alua vai aso o whaakali. E pei wale ngā lulu e uma mea uma i le tūlanga. E mawhaianga ko e wakula o whaafisili le walanga whaafitai whaamalulu fo i wa ailanga o le la pe ma mawhakuai ma lau fesiringia o lau tofa. Ia. Mo le telo nei si me tau na tali sunga le lilo ia. Ia peitai. Ia ona ole tuatua no amare le ofitau i lava fo i male taimi. Ai ile tau na ilo le system. Ole ase vai nga lau tele le vai nga e masangi nga kupungi me whapea i court. Ia o lau tō whai tele na whai masui o tātou e malanga tu i court i tele o tō lau launga. So far my cases e masangi nga e awa iei. Was this part of a reason e kele nga postpone na ima ma leo oa? E masani ne tupure mea leo le downward system. Ia, o le mta upu lea o le tele au mta upu te alu iai. O le tele na downward system. Au te mi fo i lea whai ai, pita tenga whai ngofi, o mta upu la tamai a sa downward system. Le te mi fo i lea o vesinga o tatu whai ngā pāngota. Le sa iai nai mōri maufu ia whai mai lunga le link sum ale sum. Ia nalu ia te au down the system ia male mawhai ona whakatau nuu ai le nā mōri mau fo le whai mai whafo ia po le tangata fo le wale mawhai ona lua tutonu ai whai mai lunga le sim lana le sum lana mōri mau. Ia male mawhai ai ona whakatau nuu ina ia matolo po ai. Ia ona i vaenga na ia pe o le fo sa to tupu ina so. Ia utele o manino a tola ia i pe ia ia se mafuanga ala i ona whai mwhale tonu tatu system. Ia i taile tatu palfamsino. Malo whaatai, o te langona. O le tamai wala lai kiki o vaenga i tau nei system peo na e fitalai foi. Alanga i moni ai lau saunanga. Langa o le tau nga o le system walanga leu te wha o te wha maongia le sunga ia vui foi. Tasi le tangata sa ilanga mori mausa whai aku foi. But that have to do with the internet foi le e te aida o whafo a ia po o kokongu foi Samoa.
A o le system le o te vavai atua i le au i le vaenga le down mai ai. O le down mai o le system fo ile le esen ua makua free sa faila ma ua le mawhaienga open ma computer. Ma tūlanga whapena. Mwalanga o lena manino la vai tōna ulonga o isi mata upu mua mua. Nga whaale kongu mea runga le zoom alanga o nā maso longa le ia totonu lava ia le operations ale whare whamasingo. A o le vaenga lea pe whake ke ia kuai. E pe e tatau lava na iai se, e pe se, ia te au ia tulau, ele o sa malainga fo ile makanga ruenga o whamasingonga. Ai leanga o le peia o le upule o ke kaukaka lava o le tino mai o mea. E pe se sequence fo ile le, e kakau anga iai anga ngafi nga ko lau lau ai. Ai umaenga. Ko e kolopo mai le reason o le fono tanga le nga fai isa mo which means o se mata upu o levanga kaunga si la fia ila tau o lo pukinga. Ia taimi o whaamasinonga ma tō laulonga. A le whaila ua o mai le nei aso. Ia a le wha ua o lo i le kaimi ua makua vevela i le whasiri wai tai loa au. Kasi le whasiri ka ua lenga whasiri ele loia. O whea la ngā mōrianga ko ki whai mai e iei ma mōrianga i se lau ono se furu mareiva on top o le defamations. O whea la o iei. Ia a le pi e o koi lore su e ngā la su e su e mai. I down lo mare system. Uyo lea. O le ase vainga sa iai le atunu ua me se fo yo o se vainga le sunga Samuel o le ase tau mantau ia me se fo le tūlanga le environment ma le atmosphere i tai whare whaamsino le nei aso lau tō whawa ai. Ia o le sa vai fo i le whaatumulia o le tātou whare whaamsino ia vai le vason tenei a pe o lenta talano ele i tumu vason tenei ia o te loa ala na matua tumu le so ona le so e tauna la wili unga o le mta upu le peo. Le ala na matua wa tiro pau na vanga sa fi fa longo to tele na matua fa tumulia ta to fa msino nga nei ya o le vai nga foila sa ia ile sunga ya sam ya lo suia ya la te vai atua te mino sa vale me fia ta vala au mai tangata ya o winga masan ya yo sunga ya sam vai o le wa vai atu le video le fa le se mio le atu no le venga ko kongu ma o mai ngo Samuel i fafo mo le ingi en kafs o le ingi o le me ali o le u fa longo mo le vai nga la us le sa mala inga ku ngor maka u le va so len kengi ala lan me o le en kafat ka male ale aire o ka lai ku o le se tala ile tau mo se tala ile o le mo o ko fa sa o lo ko sa va skam le sia ya sa le wa le vai ngana sa ile so le foina to mo le mawina ya ua toe tala ya lima foi le sunga ya sam ya wa pe o vason tene na umo lo fam sino o vason tene ya na hanka foi loina ya te la ina so ya le foina sa val fa tsi mai malo ya le ya ini no tala foi le i ona au ya te le o ma ua po le ase se mafuanga pe ni mafuanga ya wa fuaiona toe toe abese ya fili sa lo kai na ili mo le sunga ya sam ba lo faftai tele ai lau to fa va yo le mai tau atu o le afionga le tama tai lo ia precious cheng o ia le o le an fe ngai mata wa va me ina le fa mo po le case le sunga le li fai puli e le fionga ya pule ai fai fai mata su pe sa o le mo le vai su fo ya sa le o le tama tai lo ia precious ia le o le a fa pe na ni tau veina ia le na fo ia mta upu le li fai pule ya o le mta upu le Tasi le mta upu sa o le sa e le o ta ua ya e so tanga ia pe so tai u mai le ile mta upu lava le o le hit and run ya le fo ia mo li ai ma mta fia ile sunga ya sam ya pe la vas fo ya le la tu lai u mai lava ila tau nei ya ilu mo le fam sinonga fai tu ma lo le tatu tinu Boli fa malo mranga fa te tele lo to fa vai fa te tele ta to tonga e le nei vai ngo le fiafi ia a tonu le anto e mosisi o to tonga mai la sofraile malanga le fela u ko ko le sofraile si vai nga la fo yo case le nei ina ia mo mai si tali o le nei CT scan la masinga o fa kali ai mo le fiafi alo fa tele atu fa te tele mo ta so tinga ya alo fa tu pasifo fa so fo nga ka ko aku ai le marolonga e pupua o na fengtane tatu company lango su a foi mai e ye kusia u ko ia ka le la share tu motato e tali ai foi pe mongi o lea o mingoi ai ngoku
Kasia lea vaenga na matua mo mia ele lau tele ma ilanto o lo tuli matanga wina lea mi o tonu mo le tama lea. E ku fesili. Au fia ele ainga. Mo ur wha maunianga, pia fo i mei tatou malolonga. Talofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre. From here, only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Temoro watile ua 5 minute ua te haile tu la e fa ele tau tua fa wa wala Blue TV me sero proclame tau te ya ele umista tu proclame ne vanga no fiafi ona ole ai tape na mai so mai tu mo tanto proclame ole sports Tagaloa ile nei vanga fo le fiafi le ta ole lima ai ole na wa fa fo mai pe fia ia pe le fia ia malia fe noa le fa fo mai wa le atu orka ko nga o ka ko mai ke sile nei fo yaso e o loa i le kaime o le a fisiringi a isi morianga i se lau ongo sumariva le ufa upopo i runga. Po o a ngei morianga a o fea fo e kukupu mai ai. A e download mar system. Ea, ngau ngā waku whapenga o le a sau whina ngalo o le a sau mātau i nei mea. Sa o i le a nganga funga o le a e le winga o ngei mea. E oi. Ai, tulou e le whapea whaiatu sa te tala a mea o yengi o ka whailonga whaarkula fongo. Ai e oa ye ua pasi mai markula fongo. O le ka mo whai e wheku uku ungai. Po o le ale so o kanga ale peyo le kuar kama le mar CT scan. Tulou, e ui o le ua whailoa mai. It's have to do with the health and safety. O le visili angu merakasi. It's just a peyo hearing. O a peyo la applications o le fi alu i kua. Ele o le real hearing. Ai rau tau tau pena. O lo tau mwhai e foi. Ia, le legal team. Ia, le si vaenga. Ua so kanga whaakasi malava. So, whamai e whainga ka ai ko lau le si ai leo iai isi, maisi. Ona ua so tanga malava nei mata upu. Ia, ai mo le o tonga na malu te leo le tātou tiru. Mo le manui e foi le tau whainga o le payroll. Mo le sunga sambuele me sesiona tolua. Ai ka ko kele yoku kusile o ki fai kuai. O le maria yo la uva ia tunga. O la ko sa o lo ko fa sa valinga o sambuele. Ua matua to fa sa o lo to al fa sa valinga mai o sunga sambuele. E ua mangi fili. Ya kia. La fa ko asa o fainga. E ole me ga ko sila kuai. E ka ua la matua ta ua la. Le sa malainga ma le fangu o le proklame. Io le venga ri kulo o le serial killer li le avelenga ave vasolen kege. E a ko sila kula. O le mainga ngai ave kokong. Na e mai ai. Le ai mangi filifili o nga ao. Mana ia fo ile la e ursunga e Samuel. E o foi la kai milenga ko e mai ai fafu.
Le ko sisi le tuai le metala me fai to ama ma tanga solo mai fa. Ko sa o loko ama furi mai li mor ka maloa. E au ngoa. Ia ma se tulanga fo ile e kau ngo ki ai fa la uno kai monka vai. Ia po le kau amai pe le amai ngo sama songi fo ile fa fili mai onga di mama ma fa sa vali mai rumma ma maru lo tiro le tiro. O te lo le na wa au va tu ni se ofisa fa sa la ma la to o tua le tusi. Ai o le o tau le mai na fo ia le tatu ofisa fa sa la nei. O tau le mai na le tatu ofisa fa sa la nei. Kopi o tusi e lua. O tusi nei, o tusi mai matua o le sunga ia tu au. Ea le tina ia rosi ma le tamaya malitino. E tu i natu, mua. O le toe talo sanga e au vatu i le whainga malo e tau wala tu tamaita i pāle mia. Ai mai se fo i o le kāpeneta. O le talo sanga e tu i nantu i le whionga le tamaita i pāle mia. Ea ai mai se fo i. Ia o minista o le kāpeneta ma le whainga malo. O le kusi longa lua, e tu i nantu i le ofisa o le komesina o suru whainga po le ombudsman. Ia, wa mai ma le whaatanganga. Ia, e mawhai e ona e ai nantu. Ina ia manino ai ma whaanofo maali e le aturu. Samoa, o tau uma o loo nau tai. Ma loto po feo ka oko ia ilfa ko fala inga a matua o le antali i wo failangi le folonga o no le mata upule nei. Le ua tatala le tō wha, le ua mingoi le ainga. E wha o atu le lantou tusi. Momua, e tau lantou le malo. E kālo sanga inga ai. E iei la vaenga o le ala atu ina tuitua na o lo utanga o la vai oto atu. Ia ai kou ke sila mai lava. Ai me se foi o se taimi. Ia e wha lau te le ilungo le tātou por kalami. Ai inga ia wha maungia leanga o tātou. E le iangi kako mea whaku e whaia. O le tusi leo lo atu ina le whionga le tamaita i pāle mia. Ia ngata fo ilea. O lo ave mo fo i whionga i minista. E la vaenga ile ano fale ato ala vore tusi. Ai ei vaenga tāua lava. E fia wha mama whaina. Ia i le tarosanga asi unungali i fo i tulou po matua. O le sunga ia tu au. E Afi ai la vaenga nei e lima. Mua, whapea mai. Le ai se tā o tonga whaapitoa na whaia i le tino maliwa tu au. Lua, o fea moli mau na whaavae ai le death certificate i le aso lua se furu male whao a perila. Lua se furu male wha e whaapea. O le mafuaanga o le maliu. O se whaalave lave tauta vale. Fesiringia le ainga ngai vaenga. Le si mafuanga lona tolu. Toe su e ina e leo. Ia ngai kaua kuai maswafa i la tau. Malu le malo. O loo yaitu a inga i le mata upu. O loo yaitu a inga e whaasanga ia i la tau lava. Nga ua lunga lava. Eoi. Nga ukango he oko whapenga. E eisua fa sunga i malu le malo nga woku inga kuirunga ngai pui mai ai io tu pa isa pani le mfanga o lo o yai tu a inga i mata upu o le maliwo tu au io ya mavainga umala ai ila le maka upu fa pe uongi tanga tala matanga ruenga o to esu e na ia ilanto le mata upu a o lo o yai tu a inga e fa sanga ia ila tu la valo winga kangia mai le si vaenga le o le fa sea. O le awa koe su e kanga kalava ia e a afia mai suafa. Waka ko waila ka ko ia. O le mafua anga ko ngua lea fuai. O nga ko adia. Malo ikua i lea ruiruma. Ia o le asia ka ko mea alu iruma be afai o le ava koe su e kanga ka lea afia ingoa. Le si mafua anga. O pi itanga maso o tanga o leo o su e ina le mata upu. Ngai sa wairunga. O le komesina lango o papali efo. O loo taiunu ia ile suenga. O tu au. Ile taimi nei. O lona tausonga va la lava. Le sui komesina. Ia ngai ka ua kua inga maswafa. Lea sa ia taitaina le urua i suenga amanta. Lea o loo tele ai faitionga. E asar faiva ai le asar masalo. Ai afa maongia masalo i sookanga. O nga wha maongia la ia le o mea uma. Le anga wha maile upu e mafar koko le vai. Maresi vaenga.
leiloloa lava o tu au sa latou aveina i le aso na tupu ai le fa'alavelave o lo'o pisipisia i le toto tulou le fa'afogamau a le atunuu. O le aso farai le aso suma leo no February lua felua suma le fa. Ngai mai ai leo ma mo mia ni o tulou lava na taua mo le fainga o le DNA. Fa mai fa se ala inga ele o mea ia sa te tau ona faatino. Ai se tau tonga faapitoa. Ai manga kua mai o le vaenga mua le ai se ka okonga faapikoa nga fai. O fela le la ave DNA ngai ai le fa ka okonga faapikoa fai. Now. Tasila le na vaenga. Ioi, le ua avatu ilunga. Wha maongi ahi, tūlanga ia wa tūlai mai. Le ala ua ave, ua le iloa po o ai a tāngo au i ai mākua. O tō wha mai le video sitina. I think I'll find that out and I'll air it tomorrow. La ngol tatu taimi. E iai le video sitina leana au mai lunga e nisi lava to tele am tangam wha mai. Ua makua i mākou fiu e whaiaku le makangaruenga o leo. Wa le ai fo se koe so kai man. Ela lea. Le ua ui ai fo ngān malo. Ma le tusi lona lua e lua i tusi. Awa apa i le komisina o surfainga. Ia o le ango fale a koa kusi me tulang fapen. Ai mo le wha maunianga. Ia. O ngā ua mingoi le ainga. A ua kou sisira mai. Wha maunianga nao tātou tusi. Na ua tu inantu. Le ngata mo le fionga tama i pāle mia mara whainga malo. A o le nafo ua tu inantu le si tusi. E tālo sanga i nai. Se i feso soangiange. Now, oka se ke le o le maka ukia o le mea lea le wakula i mai. Le aise su enga, whaapikoa, o fea o iai le ofu or kama leanga pisipisia, o fea o iai se wha maunga ma se death certificate le mafua anga, o le maliu le sa wha alawi loa mai o se wha lave kau ka avale, so o kanga ma pi ikanga, o ila kou ie ka ia, ioe. So o kanga ma pi, ioe. O fea so o kanga ma pi ikanga. Kanga ka yanga avakuai, ia ka kou evidencia le ainga evaku esu e. Now, ina ua mawuse kai me make karangoa i male tuloua. E rei fwinka kou vaenga e nātia. Ina ua mawuse taimi o te fiso ta ia toi fo i le faletua o le fionga ia vaile. Recently, I think 2 days ago, maise reconfirmations o le whaatonu waina ave o le tangi lea lena toi atua i malesunga le lauli al mali koa. Ai eira kala maalie nga au mai e le wharekua ia kia. E eira kala maalie. Ai so ova kunga. Leanga o lea e ko ngeki ai le suafa o le sika ngaka le ka au mai e le kusi lea le ua ave i le fionga le kumai kai palmia. O le ko ngeki ai mai le kusi lea. Ina ua whamai le fionga le whaletua. Ia tupola mati mai vasa. Ina ua mahe au na la o na sauno aju le sunga le lauli. Ia ma whaupopoku songa mangaku. E kusa ai o le whaafianga avaku kangingei. Le sa avatu ma ave le vaenga CIT. Ai whamai le saungoanga ale fionga ile tamaita i le whaletua. Sorry, le whaletua o vaile. Whamai. Whamai le kali. Whamai le kali nga whamai a la ua. La ule ka ua kuopo ile ngor kang kari mai. Ai mana tua lena sau noa le sunga la auli le mali tua i lunga o la special le sto na inte nei. Ma fai loa mai ai. Ia suafa o malu le malo. Ko misinga le sui ko misinga. Ia le fionga ia mamea le awotita ua le faalangi ia mamea. Ia le sunga ia nomen. Le sui ko misina. Ma le tamaita ila le ka ua longa suafa i le sunga ia papali i efo. Ai fai mai le kalale a le faletua o vaile ia kea ukala kuanga ngafi. E umanga fai aku ala atala i le koe avaku fo yo kanginge. Ai fai mai le sau ngoanga le kanga kalenga sau ngoa mai ngakari mai ala ua. Ia tatia mai. Le lua fa kuanga. Le foi la sei uma pasi lalo le CID. Yoi. Fai aku loa masi vaenga lea. Ia ai foi ako ea vei lalo le vaenga nga. Ioi.
ai foi la koe ave foi le CID ya le ngai le nga ai fa ma ia la nga e kawanga ave le CID ale la ese kanga kai la ave le CID. Oh my good boy. O lea la e alu waku le whaaururu le kusi le avaku. O le whaaururu mai kanga ka le nga koe avaku wai kangi le alonga koru. O le whaaururu mai a ia le CID. So le ele o kanga ka e angai le ngai mea. I'm just saying. Ele o kanga ka kongu wa ia le ngai mea. O ai la isi CID la akapasi ai pe avai o le avako le hedo le CID le ngofo le hedo le CID o le masalo mia le ainga le hedo le CID masalo mia le ko akele le hedo le CID o fea le fele le ia ngai mea. E maka ukia me ye kukupu. E mantua mata utia e ofo ai le loko. O le a lea mea kaupupungi. Or fisili. O iai mo ise mea o kaupupungi. Ua makua ma kila mai ale iai o le mele pupungi. Au ai le pupungi. Or fisili kupiko nga o ai tonu lea e kau nganga. O ai le kau pungi. Lenga o lele ua pisaku le ua avele ainga. O le ua tu lai ma e matua i o ufa afekai ale ainga. E makua i o ufa afekai ale ainga. Fa afekai ma kua ku au. Aua nge i muka. Aua fo inge i fa alolololo tulo. Ona o le tu le fa mai. Kako fa amanga lo ia onga ua vai e ale roko wari lupo le ai. Yes, o le fa amanga lo ia o le mea kakau ar kanga kakeri siango. Ai le sao mai ai le amio valea ma le amio le anga. E kakau nga sao ea lo e face mea. Ewe. Anga e kakau wale sala i le kakau i le sala. Alu e kuri nga iau mea mkuri o fasalanga. O ai la le kau pungi. Ia, or kusiringa. Nga ua ka oko le officer ka mai ka ipale mia vantu le whainga malo le fua ave le officer. Ia, ele o ia le matapia le mana ia o le ufa fonga maua Samoa. O le ua ware kangi ale ainga ilu mea o le fale o le malo i makangi ala lua. E se e iai le fionga ka mai ka ipale mia. O ia, o lo o iai le whakau kainga. O le puinga. O tangata anu uma o Samoa. A iei se vaenga o ke whaafikai ai le kusiri ngei wa koe ave whafangu i o i le whainga malo. E toe whangua ai le fionga le kamai ka ipale mia. E koe whangua ai langa saungoanga le sa whai. I le kaimi kongua le sa koe whaasao mai ai. E kuila epa mai si vaenga i ang kaula mua i fo ia le ala le pule. Le whaasaonga mai o le whaamasingo fo i le leanga kioti le whaamasingonga. Yes. O ke koe wha mangaku a lai a waku wha kasi mare kusire ngei. Lea ua kangir ka ngaka le kau oloa. Lau fionga tamai tai pāre mia, lau fionga sui pāre mia, lau a fionga i ka pengeka, a fionga i mingi skaru ka pengeka, lea ua kangir ka ngaka le kau oloa. Lea wau ngangi aku. A whai e moi ma wha maongi, saungoanga nga wha lele, lau ua fionga di sao wha piko. Pe ua ese le wha masingonga i whai ka ngaka kau oloa, ai lea mga iar ka kale kau oloa i peo skula ki le nga ka e whipulea i fo i lele leu. E ngai sau ngoa alo fionga le tamai tai pāle mia. A nga ka ngei e oki ai le skula ki, e whamai wha maa ngalo o nga oranga kaukua. Whamai wha maa ngalo o nga orka masa whainga ruenga le official phone. Le wau ngangi aku makua. Ai kapua ia kua ia le aku uma o loko uma ngā o kangaka. Anga ua whai se whaako whala inga e treat kukusa umai. Ua koa dia le aku. Ua koa le pisa ma le vesi. O le upumongi anga. Pa iai o whainga malo o le ua whangu aku rukau ka iai. Whaaleo aku whiga ngalo marangonga koa kele mafe. O ilantou o loo whaangoa i ngei maka upu. Ma le tūrulanga o le ka oko mai. E le ai se nganga e le ai se nganga le ai se manatu
a me kau ku ia kuloa e le okulikulia inga ia alu le kuloa ia le ala le pule le farpui le ai le anga a aua il fa masingonga ma le amio kongu ai maua enga e le o le sui mamalu mama ia mama lo ngai ngoa mama mai o lo ku ai fuinga ai su e a le e anga nga fai fa fika u dia o kua nga o paka kua nga nga le ku la la le ya e ko fang fang o kuai lo fionga ile ko me singa o suru fainga e upu e masangia ile kungu a sala huka kongai a fai ua makua sala ma fisilingia ele ainga le fa kuanga nga ave makanga ruenga o leo o ai e sulu ia sulu aku makanga ruenga o suru fainga leanga o lo ko fa nginga nga e sulu fa ia a fai ua le malu le malo o le fa nginga e malu le malo a fai ua mako le malu mako sulu aku sanga yange ayor kai enga ia faia se fai unga lelei ile alo makama fa ngau e fa singo e sia ungali ole vaenga le na le o fa le watu e lungo le tato proclame ona pero fa tu tia fo le tato taimi tu langa fo wa mafu ai ona mawale nei avano foi e fate antuai na inisio o tonga o le tanto wa Tautai e mea foi o lo tupu o le so foi le ia matou New Zealand se aso fa no foi na inisio Pacifica e mesi foi o matou la vai community Samoa ona o le maliu fa fuase ia o se tasi o lupe fa lele o le tamali foi boilona lana tautua ia o tiro nei tulanga tau porkiki ia ma upu fai o malo a o se tama whanau o le fioanga o satu paitea le kaukalaku asiaka tu ua le malo liu whafose o le fionga ia whana na e feso Collins talo fai ioi talo faua ngau au tama ngā solo hao me taape papa ioi mauta i tū la pua ma malaya onga e se suwa i la inga o Samoa leoi o le mauta fo i vini ma fale pou e afi fio ai alo le liro mai ava o tui ma seve ma whaanana o tama o le mo'onga. Ia, pai ala maso to e lau, mauta e whasino e asa valo mua ma le suafo le whautea. Ia e afo i tau sunu e fiora matu e atu pai. No fo whero loai, ai matua le tuu i fale toi e wale tu singa le fale whao tu mua e ono i pule. O le na tausi va tele le tō whale vai malaya asiata. Ma le mamanu le ala taua. O se tala o to mai la lo le tae awa na le la. Ina uolongo mai sa au waio ia. Ia i tūlanga wha charity fo ie. E ala fo i ni porokalame mo le soifua maroloina i ni tā mo enga ma vaenga whapena. Ai pangale wale no fo ia lona no foa. Lona no foa sa wha me melo ai mātou. I lana sa unoanga wha tau pou. O lona taimi fo i mua i tonu o paia inga o le pāle mene o le nei tausanga. Ia e talofa. Ua ui moto. Mo le toi wha mai senga o le porokalame. Ia i le whaletua. Masiana whanau le nofo ialo. Ia a inga wo mai masani ma au mea mai. Ia talofa. Wangausia le nei poutu toa. Sa faima sili anga wa upu fai o malo. Mo monga nama wha misenga. Ia o se sui fo i masani o na saulungo le tātou Blue TV. E le ngata o le tātou proklame o le tautai ia e nāso a o lunga fo i le tātou Good Morning Show ma le tātou Breaking Waves. Ia tālofa fo i. Ia i si o tofine ia Hana Schmidt. O leo lo o tau mawhaia le proklame le Breaking Waves po le pailinko o le Blue TV. Ia o se, o se tangata sa fai mawhainga fo i. Ia, o langona fo i le whaano no mātou i au kila ninei. Ia e mese fo i. O e la tau te sila fia o fo le Pacifica. Lau alunga fina unga leita mai ala i le tūlanga o le fair treatment. Ulanga leo le awar whailonga lang. Sa tau mawhai fo i o ia. Ia e ni tausanga i tele. Sorry, last year. Manisi o tausanga i tuantu. Sa tau mawhai. Ina ia fina wina mo le avea ai mameia o au kilani. E o ia le i manuia lana tau mawhainga. Ai le i muta ai ina. O ia fo i le sa run.
I lalo le whaamalu le green, ia ma whaamalu ia I tutonu o le pā le mene. E le I mamau atu le neiva ia so, a me se fo o la whaasala lau malau walunga mai le tūlanga o lana saunoanga whaataupou. Ia e pangalea. Ia, e whaia le pula e whai fo I le moto. Whai le matua. Whai fo I le talavou. O I fo I e kou ke si la fia mo mantou loai. E le aia sesi e ku wha maunga le nei soifuanga o le ale winga o le nantala I le malosi. Aua fo inge I e mika mika I lo malosi ma e wha peheifo o oe a o le a. Whai ma whai lau siaki. Whai ma whai lau siaki. Ioi. O le mele le pie kadi e se e watu ala utala leo ke wha o popo ai. Ave ese ia ia kākou. Le mafau fau lea e ka ulo o haru se se whai se siaki I whare mai. Ai mai se ana I o tātou politicians. Tu lau ala ungutu ma le leilo tau kala. E leo ngo fia kaka vai ele ia onga. Ora kaka mua ngare fia whai upu ia kulou. E maua loa kala wongi si o e whai siaki o whare mai. Ia me se anga I e oro le prokiki ma kuranga whapenga. Po nait. E ta ulo wo fa mai o e whai ia si ngā mai o e siaki ma fa mai ia lale wa mamai. Karo whai lale wa mai. Ale ara kou mawhauwhau. Ale alo tau mawhauwhau kuloua. E ola whaalau kankangia ia ele alo e whisisiaki. O I, e avatu ai le wha maisenga, e avatu fo I le wha malo si aunga. Ave e se ia ngā mawhauwhau wha angupo. So ia tau te mawhauwhau I meo malaia ma meo wasoanga. I mea ngā wha mai o le ama le a, ua malaia I le ama le a. No. I le suwafo Yesu e ki ngeia ai ko ai ngā karangoa wha penga. Suwafa mana o Yesu e makua ngongoa ai tulo. A ngongoa ko ai marifofonga o kakai fia karangoa wha penga. Ngongoa ko ai. Leanga tātou te le toi fia wa ai. E le fia wa ai aku. Ai halu wha pea. I la tau o loo te tau ona whao ngā ina le lei le o langa tautua. Ai ona ua le lei le updating o le soifua maloloinga. Ioi. Me la le wha malo si au koe prokalame le tau te iae. Whailo siaki. O tau o loo ngā lulua I upu whai o malo. Lupe wha lele ai ku malo, lupe wha lele a fioanga, lupe wha lele a nguuma. Ma wha lapo pukonga. Please, whai kako siaki. O e whai siaki o le whare mai. Kusa pe ke whaalongo ko e ke serau pasenge, alu pe whai le siaki. Tolo, e le whaatu saina le pale ali I o fofoanga le tua. Ai kele ngo whai ale upu le I ka vale kuloua. Po le ale fou o lau ka vale I whea, tua fou kua kakala pepanga e rufa akau mai. E le kai fau kua inga mainga o e se whare ka vale. Whea lua I se I a kose lima kausanga whako asiaki. No. No way. Nga o nga saingi o pepa o lau ka avale fou po le ale fou whako a o oe le first owner o oe fo I le whako a makai kiro mika e sau wale advice yaki oe check your engine siaki full check full service every 3 months. Yes. Kolu masinga masiaki. Ia la vi fora ka avale fou em whainga whai ka fou malo soifua malo wola leilonga se mea ai le palengi leilonga se vaingu ke le suka le longa se mea le ioi le mama se lau pasenge ako e ka lau ko kongo kingo kulou fa fonga la tunu le la nga ya le nga po ia ta tou fa manu yo fanga ia ngase mama yo le tino ai o le mata fa ioi aka ko ka nga sa mo uma matangata ya lolofa I lo tino o le maru ai le nga ka ilea inga ia fa fu leva fa sia ke fa ma aua fuale aua tatu te mata muli ma whai tau fua le matau mai le au vai kele makulanga whapenga. E longo fiera ka kai vai e whai mai kau whapenga e le mawhainga kongi se whare mai. Ia, e le mawhainga halo e peise fo mai se kokongi o se whare mai ma me whapenga e vese siaki. Ia, ai wha mai se le nganga o le tua. Ia, ile nei fo ia, o langa, o le sianga visit lea, le o wakurung. Le sa malanga mai e, au tau si sira mai e. Ile sunga fo ia le fionga ia whanana e feso Colin. Male vaenga au te li lopo wa join mai le sikako wa malo lungo le tanto wa sum. Fai masia tia jufa bune bole lava check. Ai le I koneti mai le sunga le wo to mai lava si sunga ile
ia fale atua le sa join mai le si tātou wa whaatalanoanga fo ilele male e tau alunga ai le whaakarangoanga. Ono le tele o le mo mianga ma le mana o mianga. Le ana toe nau mai ai le mamalu o le atunu. Se koe a mai ale sunga ia fale atua. Mai au se tālia. Se ionga koe sau ngoa e wha mangingor kūlanga o le kiwi saver. Le ala la lea. Ai tatele io le sunga ia fale atua. E eira vaenga o ke fia mga o se i ukari wha manino o tuai. Wa uke ia le share mai le tangata. Ia te au. This is for ila tau leanku fesiri mai te au le vaenga lea. Share mai. Wa vi foi lunga e. Wa vi foi lunga e ka ngaka la au io e. Peisa o message. Peisa o ko mengi fo isa o messenger message. Wa kipi ai. La utala na fai. Ai a vi foi lunga ai mai e foi le fo mai. Wa ele o roa mai. Something have to do with sunga la au le mali toa. Now, anga o ilo e fake. Se fakula o kala lea. Ana o ilo ala e fake. O te le tali atua. Mango enga o mea fake. O mea ngau kere kari a kuai. O kere fia kari ngi mea fake mangi mea faku. Lala foi lala na o tele ila tau e tele na sen mai te au le tele o... A sen mai ngei vakulo ulima makua pe ke faku seki faafkai. O tele tala no umi atua i le vaenga na e sila fia lea. Ele ai se wha maongianga o ngā mea. Ai la si vaenga ngā au mailunga. O kilo aku. O lai au mailunga e le basic page. Ia, it's a fake page. A lai screenshot mai ei la utala na faile e mātala noanga pei lai makalangoa maskangaka. E mauku wala lo ukali a kuai kai miringi. E mautu wala lo ukali a kuai kai miringi. Ona whawhiro ilo le sunga e whale atua. Ta sire wanga ngai le umistatu taimi ona ave atua la i o le taimi ta i le mafa atanonga ma le sunga whale atua. Ok, io e haku. Le la whakula ukali lea. Paulo o whaangoangoanga. Na Paulo o whaanoanoanga i le mātala noanga masi uso lea. O longa lea wakua a koanga o le mafa akarangoanga. O le maa fe message inga. A autou fai tau nei, e le ai ama se vaenga, o la ukali nganga ukali a kua inga ofisiri mai le uso. O le uso foi le na mātala noitua, e le o sesi foi. E iei o maso o tanga. E le o sesi le maa tino i fale lima, o mai fo isa lolonga mitulanga fa pena. A o le mewa kupu, lango si o uso lea. E makua wo mamai fo i maleli i urupo o lea le linga, le la filafi kuo fake pages. Whawhikai ala, o le wailoa ai e si uso se lau le ta uolan suafu. Whawhikai o le wonga whaamaongianga i. O langa kama lea le urupo o lea le lau wasa so watu fo i whafonga le tunu. Le kuo fake pages. O lea la, o umanga ukango ave uma ia ia ila tau nei. Le mātala nonga. O le fisili mai lea si kama lea. Wai maua mai se news ali o la ua mo loka fai pule. Te mi tonu wa leo le aso lea. Lena moli aisi fai pule o salenga. Ngaf so kai mero le uso le tu e tea. Le iei matus tu singa. O fatula ia, o le ase update mai. Ai tau mai loa. E maka ukia mea ia wa. Maka ukia mea ia a mai. Nala na fai aturola utala. Ioi. O kei lo le isi tangata le la ka penga mai ia. O wele nga kia se mea. Langa lengo karango ko dunga lo proklami. O le isi tangata le la ta pena mai ia su enga ia ma le au miro mea ia. O sunga meng skaya la auti. Ia le ma fa wa le ma karango nga ma si uso sia. Ai longo winga pe ia ua kango le uso le ala fo ilang kama le ankeru. Ioi. La fo i makala ngoanga ia. Nga ngofo lea o le. O le wha susu lea. Bantu fo i wha fonga na tunu. Beanga ya lenga kama ele ilo wha kase wha Samoa. E oa fo ilo na wha hi ue le se Samoa. Lela na ya lena le mai mo suka kai. Maki ele kusi e oa ilo nga wha hi ue le se Samoa. Turu. Ngofo loa ki PS le ke le o le ma wha akala ma message esi ele whai. Ai oko mai ngala o fastala lana. Sure. Ai whawhetai. O ila leo o wha maungia ngai. O le le la fi kua fake pages. Yes. O nga ia la. So tangata umala ia nga vairunga le mele nga share mai eira makarangoanga le. So rest in peace. O le nga leo nga fake page la. Whawhetai foi la si uso le walanga le la wa message mai ma meli mai kiao.
Wow, ngā fo i la le mele ngon kango ave i le mawhakarangoa, i le makarangoa lea. Wo ngā trusting ai, o langa kama lea, le iku o fake pages. E waiva i pēa ho whaku. E toi o mai ala tau, toi tau mai la tau, o ke ofo fo i le pungi pungi ala kou wo. O le winga ngā lau kala. O ke ofo i le alofa, le ala fo nau te fautua tua i se uso lea lenga makarangoa. Ai lau kama ngai, langa ile ufasa moe wo foa. Ia nala ua la tele i matala tangata i sia uso. Ma fai mai ai. Ala ngai lea se me o kere ngā kia fo i se mea. Lea ngai sa o lau meri ngā de makarangoa ngā masi. Lea la ua meri mai si uso lea mawhako ese mai. Yes. Oh, la se parakalafa le ua whako ese mai ai akea. Whaamalie mai. Ai whaafekai wo ngā mauki ngoa i. O langa funga lea lea la fiku o fake pictures. Ia. Tato tu whawhiloa i sunga ia whalea tua. Mi runga prokalame. I le neivanga o lea fiafi talo lava. Ia, whalea tua wha malulu atu. Ia, i le neifo i vanga o le fiafi. Ia, kau kiri anga lava fo i niso tātou breaking news. Isa me se fo i nei tala o totonga. Ia, ai malole. So i fo manuia. Ia, fio mai e runga o le tā prokalame o le tauta ia i le neivanga o lea fiafi. Malo so fo siata fa mol polo ngona mai. Ia, maua le lei atu lou si ufonga au le lei a me se fo i o fo ringa la le lei. Ono leo tele o mau atu ia le lo fale tonu mai o ia le pitona ia o to o tele o langona atu. Talo fai. Okay, la to tau fai atu a fala atu ole manino le lei atu o tele lo po e maua mai ia. Ai se to tau fai atu ia le tatou a. Okay, la to tau fai atu a fala atu ole manino le lei atu o tele lo po e maua mai ia. Ai se to tau fai atu ia. O e tau maua mai ia lo leo. Ia, se to tau mafai atu lavale a sunga fela tu ai maua mai lo au ia o nga e kongeki mai lo la ia le ma fa mole la o e maua mai e nga se fa ta tala lungo le tanto por kalame e tele o tau maua mai au fela tu ia fa malulu e tu fa funga mo wala tu o no le ano no ayo ila tau sa fiso ta mai fa mole lava e fia manino i le faingo le kiwi saver le ave Australia le ala na no to apa le sunga fale atua se i koe maliu mai se i fa manino le vai sua le pe fa afefea ona faila o kiwi saver le ela malanga ma o i Australia mai alu fia ave tala i Australia e pe ma fai foi o fai fale atua mai mau mai au le ai o te ngona ele o mau mai a se i koe kausia kia kulava ia si vaenga le titile tu sa yole o le fiso ta inga male sunga ya fale atua mai au se talia ele le foi le o le tou manino ia me se foi la tou lo fo fai malanga ya Australia mo se kaimi umi pe movie o for good ia le la tou mo fai tu se fai sina tau fiso ta inga ia male sunga le li fai pisingis mai le la tou tua fo ia le Pacific e nai Brisbane au Italia ai se ka ko ka mai marolonga te le lo fela tu e mau mai au le ai ka ke vai ko ele o la tatu atu sina marolonga pu la vale ai se ka useki ia po le ale tu langa le o mau mai le sunga ya fela tu ia ona to fa o welo tatu
uma que esposa. Salve Marfia. Ai, ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruku ki amaka proka la meri e ko viri mai. Mole se koma. Se mas no tal fa chama se tapa. Oh. Ma pawale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top up por pau. Ala me o ke o umba nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia mole. Fa o mi singa me se fa ka singa me e mole foi manga. E fa ro le mai o se o kari. Ele ngi me fa o va por me ro ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va ve ro fai. Le la ko pe ko munguli em kar po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa o ma ko mara ko maka mai. Fa ngai la unga le al Pacific 40. Mal talo fa va. Wai lo. Ya volle. Okay. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Iya, fa la ya la ngai la fai ku so maka mai show de fai la ko fa lo lo. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va. Six. Dai lo. Ah. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaafaingofia i nei nisi o nanga e pei o whaataunga, pili o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa i le lato website mo whaonga ina ai le taha lofa voucher. Ia, toi whaatalo whatu le rei vaenga o le whiawhi i li tātou wā. Teimi vaenga muri o le poro club o le tau te iai. O le ua baua fiso o tainga ma o le fo ua ma ua wale le li tātou fiso o tainga ma le sunga ia whalea. Tua whaatalo whatu whalea tua le vaka o le whiawhi. Malo soy fua asiata. Batalo fat foi il official Blue TV ya ngata foi le malo la tuno lo fa peona fata si mai ne fiafi. Molia tu fa malo e tu sai ma tu te ngalo ngam ne so. Ia, vi ele ka leo le tō, leo le le tā koneti. Au te le mai loa, ele ia yangi mea nga sui a kua mako piko a ua. Tu sau lena e toi me ia i fafu e koe me i mai lo kong. Ai kiria lo mare mea. Kera lo ngā kai mea nga e sau mua moe ko kongo i yangi ngai mea nga e sau maa mai ua poro kai ne. Ai ui o lea. Ia, ona maru fo i le tā taimi. Ai, la fo atuia i vaenga e wha mapu o le nei a fiafi. Ai mai se, ai lua fesiri ka ua o ke vakua mua. E ona fa lau tele leo so fina ngalo mua. Na umar ka ku whakarangoanga le vaso ngei. O le to a tele o i lantou. Na meli mai ma fisiri mai. Au ke lo fo inana matua pisi lau ke le fongi. E ila na inisio tangata na lantou fia quarantinga. Le wha maoni o le tautua ma le onanga. O le upumongi ia. E iei nisi na lantou wha soa mai le tūlanga fo ile ia. E iai fo isi au wari i mua nga whaia fo i mea whapenge i Auskalia, pala, nao, ele sa tia i fuar maa vea vele fua. Au lau whafisiri. A mai ni wha maunianga e bese fo o vaenga. E tau ai le au unanga e bese fo i e wha maunia i tangata le moni ma le wha mauni o le tātou au unanga. Whaftai asiata mo le whaafisili. Au te ilo fo i ele le taimi mua ne uftai ia i fo i mani whaafitauri. Asiata peona tatal no. Ole tulanga la ia matou nei mortgage broker. Ua matua i hurt level matou reputation. I le community. Te ilo ele mamau tu nei foi na tupu foi se vaenga le commercial community e tatou Samoa. I le mea foi whape nei. Asiata il taimi afisilingia o tangata. O te lei loa po le ala utala e whai. O la utala lava nei. O te lei loa po le ala utala la whai tangata. E tu sai e mawhai ono whatari tonu i la tau. Wai au whatu nei asiata e whao nāra whatu atua. O whatu atua voi le sa o tangata nei ma moli maru le atunu. Au whatu voi la tatou whao ngā ina Yesu. Ie whapena la. Asiata o vaenga nei e le mawhai e sangata e le o practice ina i lalo tu la fono ia o se mokes poka. Vaenga nei o la au whamtatali natu. E le mo sila fia le maru le tunu. E le ai ma se fale tonu Australia e tolu suru afi.
ele te le avea foi se tupe le proka mo le silo fia el malo la tu o me ai mo dealing sil fata wino fale mfapene te le avea se tupe le proka ai me ka o brokers fee na le paua na la fee mo le au nanga le proka o isi fee is the refundable one, it's like a bond one hold ai se au na seto peila ia au fee ya au na seto le lo toi refund lau fee ana o le hold it's upon e hold ai o mole I te alu for te inga alu te kleine loan ono se mafu anga te le I fa alo mai ona le mfaile toi refund upon ai o le pay o se tupe deli fa pay o se tupe depositor fale ile proka te le pay el malo la tunu se tupe se proka ta atia lava le tupe ile account o ani va nga mana o mi ele tupe tango mai le bank te pera a vatu le tupe o le si va nga tauna sila ile atunu ile va nga nei le mafai ona avea o se tangata practice ina me tau finance tono Australia pa le avea o ma se tangata o se membership ile FK ole FK ole pari le ale malo ave ia complain dal malo la tunu winga me tau finance o vai fa bitoa lava winga me tau finance aro fala tua po tau hua melta ya ya au se ki mai kaua ya o nga ole o fai mo o connection le mo fai mo masilo ai asiata pe fai na fa maui foi la lo le malo la tunu le numero ni ya ole numero ni ole member number le FK ole tasi ofa tolu fa lua ya ole numero na ole membership na le unei ile FK a mana o te vala au ile FK sa ile ia information te ave ia il numero na o numero lana ole a sa ili lo lato fa pe kia sa o tangata lea ole mortgage broker ole afoya o ia foi ole membership ole body nei ile FK so mo ila to so se lava praktini me ta finance to no stadio ele ma fai ona ia fai le vai ngale e un no ma le membership ila lo FK malo fa tai tele o le wa tau tino le solo le tamaloa tasi o fa tolu fa lua a fa pe ke mai bo mai fa mauru mena ngai lalo ona pe fa pe te fina ngalo ia o le o la vale io o le usa no mani no tau tino le solo mai le fo ni scam ma se o mai rungo program le nei o le upomoni la ma le upu tau tino le ma fai fo ia fo ile tulanga yo le vetting process al tatu officer ya ma o lo so tau au fo ma se tasi o sponsor ma losi ya le sunga Tagaloa fi Manase now sei sa ngoma ya ole ata focus ile Kiwi Saver ai ele tele itali ma Kiwi Saver ma fa na sa no na ye initial ma malu le antunu na fisota ya tu ono le tatu fa tal no nga mai va ya so tele au le ya siata to a tele la to na fisota mai vai pau me ai tateri wa tatar no Kiwi Saver no fa sino va ngale fi fa manino le malu le tunu fa mole Mole sa ilia o ila tau fisosoangi me kau rent. O le sunga ia Tagaloa ma lato o unanga. Le maua ia te nanga o te alu sa ili se met sau te rent ai. Ma whai no fisosoani atu ia te oe ala le forward au ti te o si a Tagaloa. Ia ma le au nanga foi ale rewat. Ai ele maua ia o le matu o unanga. O i mātou whaia ia me o loans. Me tau tupe a warfa tau ino lo mota lo lawa ai ole tulanga ele me tau rent wa tele malo la tunu wala au mai atia pe mo fai no so swani tu mo fiu so se la ko rent ol mela le fa mo le ina ia manino ia le tunu i le se sengo o au nanga
Whamoli. Ia, malo whaawitai. Iyo, ole ko akele o ka hakari ua. Iyo, ia ai rea whaina fo iyo atono na ua whaatata tuele atunu. Wa kaunga e whaalau kele lau o nanga risu e ngongi rate. Iyo, ai, sau no ia. Ono ole tātaimi. Ole a manatu e Mose se tau le aso a whai ungore vai aso nei les whareili. E whaalau tele ni so mata upu le wo ua malia maia. Ai ole a tā fauka se mwhai ana e toi te tala mai le tūlanga le Kiwi Saver. Mai a inga ole tangata le whai la fonga le Kiwi Saver si nei. Ai a watu i Australia pe whape ole la movie Australia. Oftai e seta. Ole vanga le Kiwi Saver. E tele ia e whatua ma whai lava na au maia. I nei tono Australia. Pea whape o lewa e fili e te sau e te nofo mau i Australia. Ia, lewa e sau e te Australia, o nei sau le te tala mua, talame mua. E leo supa uma i tonu Australia, e mawhai ona au mai le Kiwi Saver i tonu o Australia. Ua na o i lato, e i lalo le po kalame le APRA. So, o na o i lato lava ia e le tele asiata. So, taimi nei pena o le ono. Taimi nei, na o le ono lava ia supa i tonu Australia. O lo o lato au mai ia le Kiwi Saver i tonu o Australia. O le tūta ua asiata. A roll over mai lau supa mai Kiwi Saver mai New Zealand i Australia. E ta ua o lau personal contribution. E ta ua o le personal contribution. So le ai mawhai ona e accessai. Wai nei Australia, e iai le me ta ua le first home buyer super saver scheme. A saura lau Kiwi Saver lia. O le a mawhai lola ona e accessai Kiwi Saver lia. E whai e deposit o le whali. E le first home buyer scheme la le. A nei Australia. Ai asiata. E ta tau le tātou atunu. Ona malama i tuunga. E ta tau ona whai. Whataitainga. E te whafsotai se supa i tonu whataitainga. O le first super. O le pride super. O le Clearview Wealth Foundation. O le Acclaim Wealth Foundation. O i la tau ia. E acceptinga le supa i tonu o le roll over mai o le Kiwi. E tonu Australia. Whataitainga. O lau supa o le PT supa. E leanga waa le PT supa i lalo le pokalame nei. So lono winga. E tauna elu ta tala lau account. I se supa o supa nei. Ona kailola ia e lato. Le process. E mawhai e ona roll over mai lau Kiwi Saver i tonu Australia. Malo lava whaafitai. Le lau whaafonga mai le manu lau te leo lea tunu. Ia, pea no utau whai atu li tafsota ingangan lela. O no ole uti o le taimi. O le umana mai leo lau numera. Tu ina tu fo irunga wa o le whaafisiri. E mawhai la nga vidi sa o tu tangata male ainga ni usila. Lea o le a mova kui Australia. E mawhai o ngafsoka ia ku lau sunga whale antua. E te fesoa ni mai le whaangai o inga o le Kiwi Saver ma le transferinga ina ia iloa vaenga po fele provider ina e mawhai o fesoa ni le au vatunga. E mawhai o na whai le vaenga. Tau nei asiata. E mawhai o na whasota mai. E mawhai o na whasota mai ina ia iloa po a ia vaenga umo pepa e mawhai o na saunia. Ai le imalanga mai. A mai alola ia o na usoswani atu. Ola e le ngata wa. Ola iai fo ila tau mai suyo supas nei. Ola atala no sa o iai le ainga. Ola mawhai ona o mai ala uvaenga nei. E tala no sa o iai la tau po a ia pepa wake mana. Ai whasota mai ia. Pea whai e mana o miro soswani le vaenga. Malo whaafitai. Ole lale si vaenga te fia whalau te leila usau noa ngai nei toi minute ia e totoi o le tā porkalame. Whamole lava whalatua. E te whalau te leile nei tei miru mole aturu ona tu ina mai le tā numera. Asiata o le naunau ta inga o le nei il whaawaina o le Pacific Finance Center. Ina i whaiona so swani le atunu. E pei ona sa o le sa nanga i pokalame o tuana. I to tele i lato malo le atunu sa whasota i mai. E iai fo i lato. Au te ilola i whaafonga mesi a inga le i lalo i merpone.
E foi latou na so taima, mana o mia. Le faa malama ina o latou financials la wai. Ona umatua confuse salako. O le waru nga luenga o kor ka usanga karu ngaru alea ko confuse ngale pay o ku pay fai me pay. So o le si vaenga na fai a fai lo ye lo fale o la lo land constructions ai te lo malama yo financials nei e ma fai no so sane to e fa malama te vaenga asiata mo le fala te le ina o tato products ma tato o nanga e ai le tato seminale fa ta no le stona nei la so lua sun ma le fa e fa ta no ina nei Temple Town e Sydney ole ingoa ole mauta le la fai ole Campbelltown Art Center o ina ole a fai ele semina ile stona nei ile tu lai lua ana ile tu lai fa ole a yai uma ia sui ole supervest ole fa tau me tau investments ole a yai le sui me le finsure fa mamla matilin ta upule mai le ANC i tau le preaching finance ia o le ai foi le asum mai sunga ia Tagaloa i le real estate o le fai foi fa ma fisili le vai ia o le ai foi lo fata wa am lo tanga tai fai ona so swani to fisili le taimi asiata fa mol mo ila to umo lo isini a mana o mia le malma mati ia o le fai tato seminale le so luas fun malfa ia ona fa nga solo no la ia istete o le fai foi semina i Brisbane ia fa pena foi me pon Palo whaafitai te le lava i lau songa ia i le li whai bisidisi. Ia, e tu sai o le tafa ataranonga whaamarulu o le a tue whaalau tele i staimba le sfraile le tatou tau te ia e le vaso lava nei. Ia, ai mai lau numera, ia, ma whaafitai atu tu sai o le tafa ataranonga le reivanga o le fiafi. Ai mai le numera, e fsota e toi le maru le atunu. Ia, pe a mai al tafa ataranonga le nei, ia, ma le taimi fo i o toi confirm, ma le taimi o le workshop le nai whai e le astone nei. le o numero o falu tasi iva o tasi lima lua o falu tasi iva selau tasi lima lua paftai tele wa siata mo lo wa no lunga po kalama fa yon fa mam la manisi o vaenga mo le malu le nu Moli fa maro fa tele la tele fa la tele no meta upure less freely o le vaso la val nei ia ai mo le nei fia lo fa tele tu fa tele fa so foina so fo ta tu filo ilos fa ia okay o le numero le na Samoa ale sunga ia fale atua le utu da tuluma o le o fa lua tasiva o tasi lima lua vili lo iai o au ma fisili kulanga le mata upu le ki we save sa me se fo yo fa ta wino so fale malona mole fa ta wino so fale i au sitalia mala au ngombela tau lunga program le tau ia le va ko fiafi au ne emisia mai au le tatu program le ona so le male tatou sports talanoa mo le taimi mua le tau sanga le fo ma futa mai ia tatou toa manu ia sui fo yo le tatou proclaim sports talanoa le fionga ia to le 4 and di Europa ma le fionga ia au mua to vainga so vai po kusa fo ringa o kambai la ngai ka o fa longo pe wa mai ai fa tai Samoa to di tai ia la tele ko te tai ia so taiao ai be le fia filto o na seta frebaru pio voriko a lofa tele mo auto soifua ma ia manuia